Hey guys, hari ni Teacher Nisa nak share cara you nak dapatkan link Telegram Hub tanpa you contact dengan owner Hub. Okay, first of all, you kena pastikan handphone you setting desktop view. Kalau dekat Android, you tekan butang 3 dekat bahagian atas belah kanan. Dekat situ you scroll sikit akan ada tulis desktop view. Kalau you guna iPhone, you tekan dekat bahagian kiri belah bawah dekat you punya view. Nampak yang I tekan ni? Okay, tekan situ. And then you tekan dekat 3 titik yang belah kanan yang bawah sekali ni. Dan you pilih dekat website setting, request desktop site, you on kan. Okay, you tekan done. Okay, lepas tu you isikan you punya password semua. You sign in. You tekan arrow hitam dekat bawah sekali ni. Dan you scroll besarkan sikit. You cari pada bahagian nearest outlet. Lepas you tekan nearest outlet, you isikan alamat penghantaran customer. Okey, lepas you isi dalam alamat penghantaran customer, sistem akan auto generatekan 3 hub terdekat. So, you pergi dekat butang roket ataupun kapal terbang kertas ni. You pergi tekan dekat situ. You tekan open. So automatically you akan masuk ke dalam Telegram Hub berkenaan. So itu saja. Bye.